أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ala ko landita ko waylika kammu ha hefti cukkiti janguɗo o ngol lihen ko riwaya warsh woni ko jangani en ɗo nonde woniri ara ɗengale ɗeɗɗe alqur'an wakkiloɗen de ɓaye gandi jaka naa ko on tigi wino jogui konto arayi e jontaki mawɓe ka docteur Mouhamadou Huri Bari inchallahu ɓe makanayi ɓe fecca tan maɓɓe mo ɓe heɓɓani on feccere ɗi feccere maako e feccere lande ɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala ilayna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bashiran wa nadhira وداعيا إلى الله وسراجا منيرا ففتح به قلوبا غلفا وأبصر به أعينا عميا أقام به على الخلق حجة وأنار به المحجة وكشف به الغمة أفلح به قوم وشقى به قوم آخرون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته وتمسك بهداه. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا فيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معاشر الإخوة أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب الفضيلة الأئمة، أيها السادة في الحفل الكريم في هذه الأمسية المباركة وأمام وجوه لينة متلألئة مليئة بالإيمان وفي بيت من بيوت الله، يطيب لي أن أقدم لكم ما ينبغي للمسلم أن يقدم لأخيه المسلم إذا لقيه، وهي التحية الإسلامية الطيبة المباركة المشتملة على السلامة والمحبة والأخوة الإيمانية، وهي تحية أهل الجنة في الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها ومن خالديها، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في طاعته أن يجمعنا في أعلى جناته، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ميمونا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما،
وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. موضوعنا إن شاء الله في هذا المجلس يتناول الانتصام بالكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة حسب ما تيسر إن شاء الله تعالى. موضوع ينبغي أن يتدارس وأن يمكن الإنسان النظر والفكر فيه، لأن الفلاح والنجاح في الدارين متعلق بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيتي الله سبحانه وتعالى تدل مولد جو وسليم الحمد لله moƴƴiɗo e meɗen neli ha e meɗen ko nulaɗo ɓurnaɗo no mawɓe makkita noon ɓurnaɗo tagi e fuu o neli mo ha e meɗen. Allah waɗi mo sabu ɓerɗe uddunoɗe e udditi noppi faaɗunoɗi ɗi wattinande goonga, gite wummunoɗe tawi yiyata goonga watti yiɓugol goonga. Allah ñimni hujja on e hoore tagore nde nde wonno Allah subhanahu wa taala kanko na o toñowo wona o bagotoɗo wona o hollo o doole tum, kanko ko nangirta ko hujja. Neɗɗo no heewi ɗaɓɓugol yultirkoy laɓitorkoy fiwota golle mum bonɗe ɗen taɗe jokkutumo. Wa kana al insanu akthara shay'in jadala. O leydi oɗo nelaɗo ha e meɗen hujja o ñiimi, nelaɗo o yottini, o ɓangini, o feññini, o laɓɓini. Allah waɗi yimɓe go malira sabu makko, sabu ɓe jaɓanimo, ɓe ɗoftimo, ɓe ñettinimo, ɓe ñembimo, ɓe iwtiri ɓaawo makko, ɓe yiɗimo, ɓe heɓi malal adna e lahara. Woɓɓe go malkisa sabu makko, ko waɗi ɓe salanimo, ɓe yeddimo, ɓe haɓimo, ɓe haɓi diina ka o addi kam, ɓe woni malkisaɓe. Yo Allah juulo e wonelaaɗo meɗen, o juula e sahabaɓe makko ɓe, o juula e yimɓe suudu makko, siɓɓe makko gomɗinɓe ɓe, o juula e meɗen o wattida e maɓɓe, o juula e kala julɗo jokkuɗo laawol ngol nelaaɓe sahabaɓe wonno e muɗum, o danda en fuu ha daɗa e wonade e janna. Allahumma amin. Si non no feƴƴi haray mi weltanike mi jarni moƴƴi ɓe Allah harfini ɓen diina kam e dawla on e nde nokkure men ɗo, e liiɗi o fof mo ɓe e niveau muɗum. Sa ari e nokkure ko jogiɗa teddugal, ko jogiɗa autorité o haray koye sengole on autorité ɗo wonata ɓere ko ka ligue national ɓe woni, kono si men ari ka communal haray ko e ley waaɗo ɓen ɗon ɓe woni. Ɓe weltanike ɓe e autorité administrative o ɓe ndewol gon sifate tumbudire waɗe ka leydi men ɗo. Si neɗɗo waɗi ko moƴƴi hay simo waɗde ko boni, sengo ka waɗi ka moƴƴi ɗon anditamo ɗon, jawtitamo ɗon on sengo ɗon. Autorité men ko ɓe hiɓe accitani en laawol, ɓe udditani en dammugal fiimo ɓeño golla l'islam on no waawiri wo e ka waawi wo e hattirde ka waawi. No woni leydi goo ɗum ɗon welaafi si a waɗa sifati tumbodire ko ɓe waɗa demande ji ɓe ƴawa to cippaɗa to landeɗa ko honɗu wolda ko honɗu waɗi ko honɗu watti. haa yimɓe jarma heɓe weltana ngon sengono e towi Allah subahana taala yo Allah ɓeydan ɓe tawfiq ngon sengono. E weltanike en jarni e premier imam on ka juulirde ɗo e wonɓe wallidirde maɓɓe almamiɓe ɓen e conseillé ɓe ɓen e salliɓe ɓen e gokko baaɓe tedduɓe e nokkurde ɗo ɓe rewol gongal tummodiran ɗo waɗa ɓayi no wawno ɓe sallo fes ala hunde ko wawɓe ala yo wawno waɗe nokkugo tabande nden no wawi wiide naaɗo naaɗo ko wonde wawata ko naaɗo naato en jarniɓe weltanike ɓe torike Allah baraji ɓe heɓoto e tummodinoyi Allah waɗan ɓe geɓal mawngal. E weltanike en jarni karmokoɓe seediɓe ɗo serbinagol en tolande ɓe nde cuɗana en jonde nde nde wonno si makko mbaɓe tedduɓe karmokoɓe yiyama e tolande haɗa andama ɗon sama kan alaɗo
no e maɓɓe ɗo fikana ɓeɗo ko imamu ɓe ɓe jeeya Cheikh Abdoullahi Mombeya ba Diallo Gasa e ɗimoɓe maɓɓe ɓe ɗo e weltani ɓe jalniɓe sukaɓe on ɓe gaduɗan ɗo ɓe wakkilike ɓe noddi ɓe yahi ɓe ettike ɓe katakanike moƴƴi ɓay hari looƴi ɓoran yoron piiji ɗin no yumpitori jande ɗe fof min farano tun ɗeɓe bugimo mi ƴuwo ngal fekka kono mi tawi ɗo ko feere ala ɓe wi man daɓɓa baban walajja walija mo konki ha ko ɓeɓen hey ɓurtani o moƴi o honkini en haɗa ɓe ɗo sukaɓe ko sukaɓe wakkiliɓe kelɗuɓe garaniɓe ka dina ɗo en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydanɓe gandal ɓeydanɓe kulol Allah ɓeydanɓe martaba e yaajede waɗa ɓe ardiɓe janngo e diina kan waɗi ko wakkilade wonko ɗo suka fewndiɗo mo tawata piiji ɗin fof no faalama ɓe sabakala ɓen no faalamo ɓe soɓe ɓen no faalamo kono o acca ɗum ɗon fof o waɗa tan makko o tigi tigi fi yangatagol ka diina janngugol e janngingol e noddugol waajotoɓe e yahugol waajo ɗum ɗo ko yettude Allah moƴƴi en tori Allah yo Allah waddu fi maɓɓe ɗuɗɗinana sifa maɓɓe ɗo moƴƴino haray jama on ɗo fof seeni ɓen ɗo duhiɓe soddiɓe sewɓe e mawɓe ino jarna no weltana ɓay enno fof ko addi en wona ɗaɓɓere ko ñamete wona ɗaɓɓere ko yarete wona enveloppe potti dañine hewe ga ko noddano Allah noddite haray weltore noon si tawi on ɗi laɓɓini anniye mum o ari sifani tumbudire ɗo nelaɗo meɗe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki sifare tumbudire mumen ɗo Allah no itti malaikaɓe ko jinda ka leydi ka ɗaɓɓita ko honto waɗoɓe sifa ɗum ɓen si ɓe ari si goɗɗo ari yi o ina are ga are ino ko ɗaɓɓeten kon ɗo ɓe are ɓe heɗa wonɓe e jantare inde Allah janngidira diina kam waajodira ɓe ara ɓe heɗa ɓe yurmedana nde saña e hoore maɓɓe Allah subahana wa taala janto fi maɓɓe kamana on ala ɗo ɗen anndi si tawi conseil ministériel hara ko président mo tigi président si inde goɗɗo wonama ɗo ginnama akkari e dey ɓen no kelɗi ɓen no jokki ɗon ko hawrani en si on tigi ɗum hewtoyimo ha indema de wonano toon de nan ɗo tigi woni to indema woti jon e anita wakki ɗi haray ko a giɗo makko imo yiɗuma kanko kadi wallah subhanahu wa taala ko kanko andi tun ka nde weltare si tawi so o ƴura e fayde ha o ɗuɗɗo yoddude nde si tawi ɗum kaka allahu subhanahu wa taala ko malaika makko towɓe ɓattinaɓe maɓe ko ɗon o innata kaari en dey no tumboɗi nokku kaari ko fi an ɓe tumboɗiri toon ɓe yewtude fi an ɗum haray ko teddungal mawgal ko yettude Allah yo Allah o tawnu en ɓe ɓen no ari hadise on malaika ɓe inna en kaari noon o ara ɗon tun ko haajo arno ko yidugol ɓe goɗɗo kono o jooɗi tun haa ɗum gasa fi yo yide makko fayda ɗum addi noon Allah wiya ulaika qawmun la yashqa jalisuhum ɓen ko yimɓe kala ko jooɗodi on timmakisatake Allah waɗɓene ɗum e torki Allah de ɗum ngalɗimode amen ɗo Allah waɗugal ɗo sabu hanatake fof a jen si tawi ɗoɗi bakkatuji ɗi heddonoɗe Allah e ɗum ɗo won sabu haadi monte haɗa Allah dikkata e hande kadi si ɗum ɗon feƴƴi hare toɓɓere ko yewtel ɗo ko seeɗa wona e juutinoy ko al ihsanu bil kitabi wa sunna jogitagol nanga ha satta kin deftere Allah nden e sunna nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam wano yimɓe moƴƴuɓe attuɗoɓe no ɓe famen nono no ɓe gerduno noon hara ko noon gerduten enen kadi jogitagol ɗon tammo ɗon ŋatto ɗon hara ko dimboto tartinari noon ɓe geni noon e sa'iji goo haray jogitagol ko nelaɗo wonno e ko tigi tigi alay sakkine o makino ɗum ɗon no holli wonde nulaɗo sallallah alih w sallam ko Allah tigineni wona kanko moƴƴinan ɗum hoore makko sabuna o wuuri hunde tawide siwa hewdu o inni
بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فنعم الغرباء. ومن دين كأودي فيولو كفودي هذه كوكا فودي سبا واحدة من كوي هذا وهو هنا نكتب. هذا الذي جاءنا وفرق بين الأب وابنه وفرق بين المرء وزوجه وجاءنا بما لم يأت به أحد لأهله، فرق جمعنا وسب آلهتنا وسفه سفهاءنا وكذا وسفه شرفاء وسفه شرفاءنا وأحلامنا أولو وأهلي ulanci musidanga bonna ni en ko wonno denge mum ko wadi o sendiri hakkunde aadenge bemmu aadenge beygum aadenge gollomu o wi'i ko jokkude ko nasoɓe o jofi ɗinni ɓe hoolorde ɓen ko ɓen jogino haqqillaji ko ɓen fewjani o yidi ɓen ko addi ko wona hayhude oɗo tawi on tumati munati ka dina nelaɗo sallllahu alih wa sallam haray si tawi ko sattede tum ko yawre ko lettede ko awmede ko holifinede haray o heɓi allah addi doole tawi ko kamɓe fewjata ha ñande makka uddita tawi ko hoɓɓe fof ko yaata ƴuwo yeesorenaɗo awa haray men kadi min ari joni min wattike sokede mum fof tawi heeƴi e jogue heeƴi e doole nelaɗo sallallah alih w sallam ha o wiyaɓe ko honɗum sikkuno mi waɗa yo honɗum dañini ɗon mi waɗa yo eɓe andi koɓe ñawri ko ko boni ɓe ñawri ɓe akhun karim wobnu akhi karim mana mbeɗe dañini koko moƴƴi sabuna ko a ɓiɗɗo moƴƴo an ko a ɓiɗɗo moƴƴo ɓen ma ko siɗɗo amen kadi siɗɗo moƴƴo ko moƴƴo mi moƴƴo al'ana moƴƴo mi moƴƴo wona ono yaltinimo wona o raɗimo na ono ko sahiru ko mbilejo ko o shahiru ko yimowo ko ñamagalajo ko gaddabo ko fenowo on tumati harina ɗum ɗum kono o indi fadda mum fa antum tawaka yehe mude fawaka idan o wi wasa yaudu ghariba o wi ka dina yahoye kadi ha ñande goo taw wontoye kadi kuɗɗu yahoye ha tawa si tawi a gollitiri sunna e nokkeni goo yimɓe inna ɗiyen ɓeɗo kadi holto ɗuɗɗuɗi ɗum ɗo kadi ko dinani ɓeɗo ɓe meɗanade ɓeɗo ɓe ganda heewi ɗum wattake ɗo ya subhanallah kala ko dawata haɗe ka diina e to anda de koko wonɗani haɗude koko hana haɗe ɗaɓa no woɗi goɗɗi koko hanani haɗede si tawi koko lundi ko nelaɗo wanno ko e sahabaɓe muɗum ko lundi alqur'ana nam ɗum ɗo no hana haɗede kono allah faabo haɗani hunde nde nelaɗo maki yo waɗe nelaɗo maka ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo no moƴƴi an wiya ɗum ɗo wattaki taw ya allah on no gasa noon ko angal anndugol idan ko noon wadde yewɓe ɗo seeɗa al itisamu bil kitabi wa sunnati jogitagol deftere allah nden jannga nde faama nde huutora nde wonɗina nde hoolode sunna nelaaɗo on jannga sunna o hadisaji makko ɗi hoolooɗi gonɗina ɗi faama ɗi huutora ɗi tawa no yiɗi kadi nodda yimɓe ɓen humɓirutaka ko ɗo ɗum male gongol ko adna e lahara neɗɗo ko ɗum ɗo watta male so waɗi ɗum ɗo haray ko daɗi haray ko mali nelaɗo ɓen sallllahu alih wa sallam no heewi so waɗi no hutba waɗi ɗum ɗo kama warda fi sahih muslim kana yaqul amma ba'du fa inna asdaqa alhadithi kitabullahi wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها فكل بدعة ضلالة. هذا نص حديث الذي أورده الإمام مسلم في صحيحه. لعلك هي يكون في مواد الخطبة نقول خطبة جمعة تدريب خطبة إيه يعني يوم تقولين هذا يوم تدريب واجه قلبه so أدي استفتاحية أو عودة أو غيره أو سنون فقيه كقولي قوم ودكم كقولي وند قوم قوم كدفتر الله كقولي موت كده في يوم الله في الله ويتنون في يوم الجنة كوكو محمد فيني كوكو لا والما كوكو سنة ما كوكو بونت بيجي فوق كوكو سينجا كدينا وقتا وسكو دينا تاويل نادي أوي سابقالا بيدا كوي تبيدا كو وضالا كومانتي إذا كون ولي سنة الله صلى الله عليه وسلم طبعا أقول أنا فوق لأنني ونقول القرآن كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا وحرفا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن كدار الله قلت كيف بدي هلا دومينغو كونغول حرفين tawata fena yurata bawo yurata yeso kuntum kufuku gonga inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina wa alquran fewna yimbe be nabira be lawol dungol fewde dungol moƴƴude ɓurowol dandude no weltina kadi yimɓe ɓe nde alquran are ɗo jokkitagol nde ngol ko ya gomdi wonde nehi de timmi hay hunde ko ɗoyti ala hen kala koɓe ahlu sunna wal jamaa ɓe foppuno fottani wonde mo yeddi aya goto e alquran bal haysi ko harfere wote owi ɗum ɗo ko fus ɗum ɗo kontaka hay hunde ɗum ɗo na gonga hara o tigi a timmina gomɗina ɗon ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓaawo fatike nde accude ko nde timmude sahaba ɓe yimde nde timmi ɓay allah subahana taala o ƴetti garanti wonde o hiway nde inna nahnu nazzalna dhicra wa inna lahu la hafidun menen ko menen jiɓɓi nde alqur'anade ko menen kadi hiwata nde ayne on tigi jangande noon ɗaɓe sa sallam اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. جانجي القرآن دي آية تفهم يقول بما يتوني عند ذلك. وما اقرأوا كتاب الله هذا الحديث في صحيح مسلم حديث أبي همام الباهلي وما حديث قطبه وما اقرأوا كتاب الله فإن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف لكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف. حديث رواه الإمام الترمذي وغيره وحديث صحيح. وما في جانب دفتر الله سبب جانب حرف الوقت دفتر الله يمجوك موجه بسورة وقت موجه بسام من نحن ألف لام ميم وفوق حرفين نحن فوق حرفين ألف وفوق حرفين لام حرفين ميم حرفين إذا و تونو مولانا الله وبوليس مولانا الله جابوا دفتر الله دو كل دو صحابة عندنا كل رسول الله عليه وسلم عندنا kalau jangan Al-Quran sebagai sumber Jibril al-Datang kamu kok al-Datang sumber kan fuki akan hati sahabat itu on manhaj lo tabi'ina yang tabi'ina hayat mau ben hayat kemen nawani wa bego effect no Al-Quran yu wi be men ko Al-Quran men Al-Quran ben ni من أنا نقول السنة يقول لكم صحيح ولكم ضعيف ولكم معلق ولكم مرفوع ولكم موصول ولكم من هذا من أقول أنا بيج حديث كتير بيسن ويد داكم سيدي نسلا من هذا سامي نقول أوتار يقول الله كالإسلام يقول هو يقول الله تون كريتيا قال ما نشيف يا قال ما قوم كلوا كالإسلام أوتار يقول الله القرآن هم تو holla dama ko honno rewita
alquran ko yemi mi wat holla tama hono wadi don alla ajji ene la kan ko fe alquran ko ali musallata wa zakka ñinne julde itte zakka awata ando do fana ko yiru julata dalde je hono jangirta hono wata ruko hono suju hono andara o ittu zakka ko jawlen no itte ko sahibi jeru sitta andara ilan alquran ko article ji jonnata définition mo sifa gongo ɗum no ko sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗon joni e détail ji ɗin fof ka hoorugol ɗumi hoore hajjugol ɗumi hajje kono ko honno waɗiri toon ɗum ɗon mo acci nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kanko o felsiti o feƴƴini o laɓɓini allah subahana taala fi jogitam alqur'ana e sunna jogita ɗum hoolagol gollitira nawi ko nanngugol nde jogora jungo gon ɗo e itisam alawi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu jogite ɓoggol allah ngol wota on setto ko faanda ɓoggol allah ngol ko diina allah kam diina allah kam woni alqur'an e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗo meɗe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam on holle wonde sunna man ko on waɗo alquran o wi utitu lqur'ana wa mithluhu ma'ahu mi okkama alquran wono alquran kadi no wondi alquran noon ko faami ko sunna makko kam sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ali hadith akhrajahu al-imam al-hakim an-naysaburi fi mustadrakihi wa sahahahu al-shaykh al-albani rahmatullahi alayhi قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي الجميع وتوت السيد الجوكتي نولو ومن تتابع فيه دفتر الله لي اسمنا نعم الحاكم نيسابوري في الحديث شيخ الباني ما كي مسلم امام البزار lo yaltiri kadi fayi riwaya ɓattodirɗo e oɗo on ɗo men cheikh albani maki iko sendi mo moƴƴi maki ya ayuha nnas taraktu fikum shay'ain lan tadillu min ba'di ma tamassaktum bihima kitab allahi wa sunnati hay ko on yo jam mi accani o mbawa mbiɗi ɗiɗi on majjata fanneyi ɗon nanguiɗi ɗo ɓe jogiti deftere Allah rek sunna imam malik no addimo fa nafsu naf kam waqta makko wi ya ayuha nnasu taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di aw ma atasamtum bihi lan tadillu min ba'di kitab Allah wa sunnati jama miɗo accani o goɗɗum si on natoriki e ɗum on damiki e ɗum o majjata ɓawa fi kala mi alaɗa deftere allah renki sunna an on himo rentiri ɓe winoɓe menen alqur'ana gaynanimen o maki kano allah andi mo ɗoɗi woɓɓe goo wiyoɓe to menen alqur'ana o gaynanayimen o inni la ajidanna rajulan shab'an يتكي على عريكته يقول ما وجدتم في كتاب الله حلالا فأحلوه وما وجدتم في كتاب الله من حرام فحرموه قال ما حرمه رسول الله مثل ما حرم الله وكما ورد ويتبتوي قد دي no ñaami haari soɓɓidi e daggi mum no innawa nder deftere allah ɗo ko tawɗo no daggi ɗon ko wiye no daggi e ɗum ko tawɗo no harmi gon koya wiye no harmi o wi hey ko nelaɗo harmini kon no waɗi wa ko allah harmini kon bimana ko tabiti kon ka sunna no waɗi wa ko tabiti kon ka alquran e wonno allah subahana taala kanko tigi o laɓɓini nelaɗo e golleji makko ɗi e konkuɗi makko ɗi وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كونلا أدني أنكم جوجته ما من ألفاظ العموم
ko nelaɗo addani on ko jaɓe ɗum huutoro ko haɗi on ko acce ɗum noon mo addani alquran imo addani sunna o Allah mi en nanguɗum jaɓa kono Abdullah ibn Mas'ud o yi sonnajo no tokki morɗi muɗum tokki ɓeydi hoore sukunu ɗum no wiyete mes on noon jooɗi o yini Allah huɗi tokkuɗo sukunu mum sonnajo yi komi huɗata omi mo Allah huɗi on huɗay oy gonto Allah huɗi oy noka alquran oyni mimi ta darni message ɗum ɗo hoƴi quran oy a jangoy alquran o jangoy wawi ndi mi jangi quran kan fuɗɗi fatiha hanas koko woɗa ɗum yiyaani oyeya oyi hakiri ñow janga oya o jangoy o andi mi yiyaani oyni en enter ko janguɗa quran ka a hawra ton aya wiiɗo wama atakum rasulu fahudu wama nakum anhu fantahu oyni mi jangi o wiya famine oyni ومن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة من أنين لا نماك الله هدي دبو توكان دبو سكنو الله هدي دبو توكان إذا مباي الله هدي ريكا لهدي دبو إنا رندوكو داني الوند قلنا صلى الله عليه وآله وسلم أدى لكم السنة نوعي وطواركم كأمرها ويجبوا ويقولوا والإمام مالك رحمة الله عليه قال مقولة يعني تستحق أن تكتب بماء الذهب قال ما يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وما mofte arode sakkitoton ɗen moƴƴintaɓe sina ko moƴƴino attino ɗen ko mofte attinoon ɗen sahabaɓe nela e tabi'ina en ko honɗum moƴƴini ɓen ɓaaw nelaɗo argol tawi ɓe no anda ko honɗo ɓe tawan fewndo jahiliya ko wawɗo on no ñamude mo wawi o ala ko harmi wona yargol beere wona ittugol wonki wona waɗugol zina wona asugol ira ɓiɗɗo mum debbo himo wuuri watta leydi nangala muɗum yaha ɗum fof wona probléme ko ɓeeɗo ɓe moƴƴi tawi hay wargol ñoguitade ɓe sumsa wadde ñogi ha hay gaño irriti wonde nonɗal e peewal e moƴƴere e angal lorridirgol ko wanno ko fewɗo nenaɗo e fewɗo khulafa o rachiduna arba ɗum ɗon gaño e ɗiɗo fof no irriti wonde hay bachariya on heɓali sifa ɗum holno moƴƴinoɓe ko alquran e sunna imam maliki maaki enen kadi sakkitotoɓe si e moƴƴay ɓe hutonon ko ɓen ɗo hutorno kon ɗum woni haƴi idan jogito ɗen alquran o e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sunna nelaɗo ko woni sunna makko koko o waɗi yiya ma o maaki nana yo ɗum ɗo yo waɗi ɗum no moƴƴi ma ɗum ɗo ko fari ma o haɗi ma o yii no waɗe o fanki hiɓe watti ɗon woɓɓe won imamu Shatibi wi noon ka itisam kitabu itisam imamu Safari finditi konngol makko ngol ɓe watti noon wonde ko o faala no wadde hunde kaari kono o heɓa empêchement o ronka wadde ɓe wi ɗum ɗo fof no waddude e jikkuji makko e leydiji makko ɗum ɗo fof ko sunna makko kanko wiyete wiyaka sunna nelaɗo sunna ko faama kon wono fukaha ɓe wiyata noon a sunna huwa mugabilu fam ma ko usuliyankoɓe wiyata hum a sunna ma yuthabu fa'iluhu wala yu'adabu tarikuhu walaysa hada al-istila sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima'ana dinuhu bima'ana
kayfiyatu ibadatihi rabbahu ko faanda o sunna ɗo ko nela sa sallam no o waɗi nono diina kam no o waɗi nono diina kam ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni kange o ko ɗum ɗo jogitete ko waɗi hay gooto e mofte nelaɗo de ala annduɗo no diina waɗirte hewti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam biwon chak ɗon ɗo julɗo sikkitako ɗum ɗo kono cheytane ko duula cheytan cuɗaniɓe ɓe ɓaawo nelaɗo sallah sallam fatike sahaba ɓe buyi fatike bal o eɓɓuno ɗon fewno sahabaɓe kono tawi dartoɓe no ɗuuɗi addangol yimɓe ɓen nooneji bakkidira andi wonde foñe jolni sa daari a tawa no nandi sina a wattañila moƴƴi a senditako ne foñe jolni ko ɗum waɗi bide aji ko hiɗi ɓatti wonde sunna ha feƴƴi ndi ɗaɗa jere ɗen fewno kamɗe setano ara ɗe woɗɗodira kono yaratono ko noon woɗɗodiroyta bidaaji ni ka fuɗɗode ñimaggi fayde haɗe kanji e sunna woɗi chinois kono yaara noon seɗina noon gokkum piiji ko yollito yo ha tawande kadi woɗɗodiri noon hay sa yewni ke to woya to nanata cheytane adda juɗana goɗɗo waɗi ɗum sa waɗi ɗum ɗon moƴƴi ene mo waɗi ɗum ɗo laabi ɗiɗi sa waɗi ɗum laabi sappo hayna ɗon woni moƴƴude ene si tawi waɗi gonnino ɗumade ene hay an kadi waɗirani ko ɗum ari bini aji sinca tentini ko yowdiri janta ko yimɓe Allah ko yowdiri e du'aji ko yowdiri e ɗaɓɓugol no daɗira ko yowdiri e ɗaɓɓugol no heɓira e ɓure waɗa piiji sinca ya ahi ko Abdullah ibn Mas'ud wi ko alayka bil atiqi faqad kufita ƴetti ko giɗɗum ɗum ko ɓooyi ko wono fewɗo nelaɗo e fewɗo sahaba maɓɓe hey probléme lannino an a taw goudron waɗama kiifiɗin waɗama plaque ɗen waɗama ko ɗum fayma ko darugol kaɓe waɗi si ɓe mindi ɗo haray ɓorɗino woɗi ɗo ɗoyta si ɓe inni virage no yeeso waddoyi waɗa doy si ɓe innima ɗo ko sanse terɗi haray walde kono nawi no mi joni mi acce wontano ɗo joni mi yaha e moƴƴinan hawren tara hum ɗo ma ɗo joni mi naane so tawi na ɗo ɓuri raɓɓiɗirde o wi kadi kufritu on yonanoma yani nelaɓe sahaba mum ko wanno ko gayi wallahi si tawi neɗɗo gollitiri haqqi a tampata ko ɓen ɗo wanno ko ha Allah inni radiyallahu anhu wa radu anhu walla hada yakfi law iktafayta bi hada la radiya anka Allah subhanahu wa ta'ala si a yondinori ɓeru ko nelaɓe sahaba ɓe wanno ko ederteɓe ɗen fof ara ɓeydano hay fusi a ɗoytaɗo ɓen ko marɗa feere kon wallahi Allah weltantoma kadi ɗo weltonani ɓe noon o wi mi weltanike o konko ɓe waɗi ha Allah inni mi weltanike o an kadi sa waɗi ko hayta Allah weltanoma kono cheytan hano waɗa honɗum ko ɗum no ara isaji cheytane o inni o wi yimɓe ɓen ɗo o maapino ɓay Allah subahana taala inni o lettata mofte ɗen fanninlaɓe no wonde maɓɓe o jooɗi mi joni nelaɗo maayi aya goo ari o inni mi lettataɓe fanni ɓe wiide astahfirullah o wi he a ɗono ko probléme mi wiɗa astahfirullah ɗona ko meɗɗi o wi o nodditi radio kummaluji makko ɗin ingénieur ji e mo fakkirina goɗɗo wi ɗum joni noon e majjiddaɓe fanni ɓe wiide astahfirullah ɓe yeɓe ne jiɗo ha goɗɗo yimɓe heeɗi ɓe yiɗi solution ardaneɓe ko astahfirullah ardaneɓe e diina waynaneɓe wa diina jokkineɓe ɗum ɗon si hokkino wi ɗum ɗo ko diina o wiyata astahfirullah o bonna tawa himo sikkude ɗum ɗon ko o moƴƴinay woni ɓe wiɗi sagino hano ɓe ɓeyɗo garata an ka ketti to koni tigi ko ɗum waɗi imam Malik no inni o wi wo sahibul bid'ati la yatubu o wi jom bid'a tubata yimɓe ɓe famani imam Malik ɗini imam Malik ko no woni jom bid'a tubata o wiyaɗi yani o wiyaɗi jom bid'a tubuɓe mo jaɓatake ɓoyni o tubata sino mo tubanta
kanko mo felliti ko ɗum ɗo ko ɗon daɗal makko ngal woni ko ɗon malal ngal woni emo wadde goɗɗum no wiya sa wat ɗum ɗo a naɓay ani capanɗe jeɗɗo ka goro maɗa aljanna hara ko natanoɓe yiide a tefanaɓe ka dewol ma kadi wano noon a waɗay ɗum inna astahfirullah way awaɗi astahfirullah puisque ahira felliti ko soɓe on ɗay ɗum waɗi a woopi laawol ko moƴƴi hara a wakkilaaki si a woopi laawol ngol ko moƴƴi hara a tinnaaki heewi no woɓɓe laaɓu ɓe wakkilo to moƴƴi haray ɓe ngattidiri ñiiƴe ɓe wakkili ko waɗi ko woopinta ɓe laawol kon haray no ɓe yiyata ɗum ɗo sawaɗi ɗum ɗo laaɓi haa saba kadi hay ɓay ɗum ɗo e hunde kadi ko ɗum ñande goo ɓeɗe yahi ɗon télémine mi yahi séminaire ɗum no caravane ka nan séminaire min yahi e hoɗo min waali ɗon wettay ko min daɓe ko yaha miside ko juula ton juma ɓe tongi men ɗon no yaltugol tan mi hawtino ko otoje mbiɗa jogui otoje tati min he mi soɓe juma ƴawɓe ka otono min ƴeewi mi yeeyi otode no gaari ka ɓaawo ko min ƴetti mais adi e yaltugol min daari wongal no jeeni ka nano tawi ko ngal ɗon ɓuri ɗaatude min jokki ngal min wurwurni mi yeeyi hami hettude ke boowal ɓiɗi ene est ce que tawa ko teɗen ɗo la sikkude ɓe aɓe mi wondi ɓen no anndi ɓeyni ha ɗum sikka ko teɗen ɗo ɓuri min o annda ɓeyni min annda anda mi hani ɗum jiwu min dari e boowal min jiwu ene ko ɗo yatta misiri no ko gaari woni o falti ko ɓaawo to ko yaltuɗo ka hono ngala yaruga ka ñaama ko ngal joggayno ɗo min di batte wakkilanoto ɓuri ɓen tuundi mais yinti mi tawi an hardi men ɗo ɓeydi joni hambo en ɗum gasa wonɓe ɓe heɓay ko andinaɓe naata on maɓɓe aɗa ɓe tawa en ɓen ari mi tawi ɓe dari ka hardi men ɓe defek idan ko ɗo woni andugol sunnallahi sallllahu alih w sallam ko ɗum wasi inna gando mo wakkilaaki rewgol Allah e sunnaaji goo o no ɓuri majjuɗo wakkiliiɗo waɗgol sunnaaji ɗi je ɓañawɗo o wi wa inna al alima afdalu min al abidi ka al badri aw ka qamari leylati badri ala sa'iri kawakib idan ke kanko ɓe ko watta kon haray hay si ɗuuɗa kono haray ko nenndi ko kange no waɗi ha moƴƴi ha lawni haray kala ɓiɗɗo ko honɗum haande waɗde kelen ka diina ko woni nenndi ka diina wo koko neɗaɗo wanno ko kala golle ka diina si piiji ɗiɗi timmaɗe e majje no neɗaɗo men makirani en noon Allah jawataɓe al-ikhlasu wal mutabaa laɓɓinan gon Allah golle ɗe wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin yimɓe ɓe yamiraka sina ɓe rew Allah ɓe laɓɓinanamo kadi dewal nde Allah subhanahu wa taala wi hadithu kursi man amila amalan ashraka fihi ma'iya gayri taraktuhu wa shirkahu mo golli golle mo golle o kafiriɗan e majje e goɗɗum mi acciday ɗum ɗon e golle ɗe ko kafirimi ko mi falaka idan kala dewal si tawina si Allah ngal waɗira Allah ala hajemagal o wañi ɗongo ɗiɗi almutaba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira Allah wi mi waɗani on ka ñembo ka ñentino ka on golleji mon ɗin fof ɗum ko Muhammad sallllahu alih wa sallam uswa ko ñentinirgal ko ñembirgal koko eɓɓe exempleur ko kanko yontinta huwa muballigu anillah ko kanko yehi ha yewtide Allah oɗo fiino Allah rewirte ko honɗum Allah handi e muɗum e sifaji e inde e teddungal e dewal oɗo no ɓuri andude ene mofte ɗen fuu si a laɓɓinani Allah dewe ɗe
kono a wopitin laɗo waɗi noon a waɗiri noone goo allah ala haaje mum ko waɗi ɗum ka heeray hutura mum on no hawni kon ɗum waɗi si a lumdi kenenaɗo nenaɗo waɗiri ni an a wi a waɗiri ni ko holli ko imma neraɗo no anduno ɗum ɗum kadi no moƴƴi kono kanko o waɗani o yawirade waɗi mana no wawi a tuumi nelaɗo wonde ko amuɗo a tuumi kadi wonde o laabanani moftene rewɓe se mo anduno ɗum no moƴƴi o jaɓa o wonnade yimɓeɓe ma nelaɗo andamu ɗum no moƴƴi nelaɗo andamu ɗum an kata katandiki ha andino ko allah yiɗi rewirede a ɓuri nelaɗo hadi alama muɗum ɗiɗo ɗiɗi ko sikkuɗa no ɓuri lewni lew ko ɗum ɓuri hande a sikkude ɓurɗal andugol fi dina ɗum ko tammi a sikkugol ma a goɗɗingol nelaɗo no andi no goɗɗum no moƴƴi kono o waɗali kanko o yiyataki yimɓe ɓe waɗo ɗum noon kadi no humɗi idan fal naktafi bisunna walla tamassak bisunna o andi enen fof hay goto yoɓata o hen kanko ma mara jawdi ñande dakka o yoɓata ɓe naka koye koye yoɓo on ko allah tum hay goto e meɗen anda baraji julde ko jeeɗu sakko wawa yoɓude o anda baraji jadda ko inde allah ko jeeɗi sakko wawa yoɓude ko hon ɓooni yoɓo ko allah goto idan ko oɗo etuɗa anda ko holno o faala yawaɗiran mum si tawi a joni ingénieur jo yo gollane ma maçon jo yo mahane suudu a joni mo plan no faalirano a akimo hardi joddi ayni joni gasi yimɓe mi yawde voyage ɗo mi woni e lebbi tati mi ara mi tawa fayda gayni nani a yawi to wayna non ɓe ko jofoɓe gaddamuga naɗo ɗo a waɗi ko ɗa kam ɗo a waɗi ɗo ko finetre waɗirte ɗo kamɓe mi salon ɗo noon min ɗo welani hawnana ɗon jonta ɗo salon ɗo ko chambre battu ɗo ma ko cuisine ma ko ɗum ko wonɗa ko momo santi ko waɗi ka kono faalirano sa a weta fayi ene kono yimini noon on welde a yoɓari mo a weltantomo kalla wa rabbil kaaba o wañan ɓulenmino miyatuma gorramo ɓemo ayanaɗo waɗaɗuɗo waɗa o gasa anaɓay mo gaso si manama sonkoyamo taw maison centrale gasa hiɗade fof e kadi kala mo woɗo tawine ko jogi goto non mino mi sikkono no laga ene ɓe yetanoki man ɓe faalira ɓe yetno nande kono min mi waɗi komi faalako yaw non soko hemo oko duula idan hakkude men allah subhanahu wa taala allahu inni nelaɗo on ekkiti holli sahabaɓe duuɓi no gayi taki asukemo ko sabaka nelaɗo ko puyɗo allah ko fijo waɗe sabaka ɗum ɗo fof o waɗa ɗum ɗo tawa miyani yawawi waɗide no faalirano hat probléme waɗa allah jaɓi so tawi nono waɗirɗa o allah jaɓay hato jinamo nela nelaɗo oyna ko joni wakkile mo ɓeyno tawi no gayi gasi aw andi iɗe yeewi nengol hiiñi kono noon hiiñi kono noon wattane jiɗa de sahabaɓe kamɓe nano ndew so yehi ha ɓe andi jaga ɗum ɗo ko farjere ɗo ɗo ɓe ɗon ɓe acca almami maɓɓe kadi ko ɗon ɓe jokki imam malik ndaare imam malik hari jartugol ni kolli ka salligi moyin hasatu nattowo o gulumu fiddi o yino ɗo koye ɓurtingo koy sa sohike taw ndiyanɗanani hakkude kolli ɗinga ko fiyono gari watta hollugani jarta ɗum non ɗum ko feƴƴintinnugol ɗum ko sattingol ɗum sattin hay ko ɗum fotawa makko o wi ɗum ɗo non o jokkimo hatta ko ka o fatuto ɗon talibaji makko abdoulabnu wahdi on wiimo ɓay o nani goɗɗo landike mo enen imam a yuhallilu mutawaddi bayna asabi dalala hada nattu wa hulu o landi mo enen imam si goɗɗo salligade o jabta e hakkude golli makko ni o wiɓa o woya
ɗon ɗo ko feƴƴi dindugol ko sattingol talibani makko ya imama karaw koye acci hakke indana sunna fi dalik ɓeɗo jogii sunna e ɗum ɗon o yaha haade ɓe on حدثنا فلان كم لا رواه البخاري حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا فلان عن لقيط بن صبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين الأصابع. في رواية الأسود ابن يزيد إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال عيب شو حدثنا فلان ما بيعرف ثقة بان فلان ثقة فلان ثقة أن الصحابي لا يسأل عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت والله هذه سنة صحيحة ثابتة ما بلغتني إلا الآن وأنا أقول بها والله سنة تبني سنة كيف هاي أهيو تالا من أنام فس باي أهيو تلا أوامي كفوه بعيد إذا صح الحديث فهو مذهبي والمشهور هو قول الإمام الشافعي ولكن روي عن الإمام أبي حنيفة وكذلك عن الإمام أحمد والإمام مالك يقول كل منا يؤخذ قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وفي رواية كل منا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر وفي رواية معين عنه قال إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاطرحوا قولي عرض الحائط وخذوا بالحديث. إمام مالك وإني من كرهكم فوق نولكم من ورد جت نولكم من ورد حيك سنا وبيدين لو وسبقا من النصارى ويقولوا كرهوني هركوا. رياض معي كنت نقول معي كمبيوتر جو إمام مالك. On jombo sonnade on ardi e ɓiɗɗo ɓe juɗde mayi talibane makko noon ko jangi juɗe makko kanko leyi mo jangi juɗe makko on ɗo filli wonde imam malik no maki o maki si on yi konngol an no lundi hadise konngol angol bugengol ka ɓawo madi to nangi hadise o gollitino idan enen ayno ni ko gonga o ustad kono andi ko ɓiritino ko fof o woni ɗi ko maako mon de haray kono ɗum piɗini welafini haray ɓeeɗaranen alhaali jiɗi haray fewno ka fewtuɗen ɗo ɗum yaɓe ɗum ɗo haray no min difi ɗum wowaka ɗo ɗum andaka ɗo ɗemmemin ɗo probléme awa mawɓen ɓen andano ɗum en tawra ɗum mawɓe meɗen awa enen haray enen na ɗum enen eɓe makka ɓen na en laawol goɗɗo enen makka ɓen na en laawol goɗɗo sirage makka ɓe gona laawol goɗɗo ɗum haɗa mi famani minani woɓɓe gono waajo ɗum fokkutuɓe hajju awa haray ɗo yaade hajju ko hajjugol tum wonɗo yaade wona sensigol diina dey si enen ɓe makka nani diina wonta wonani wa goɗɗo fiɗanimi ɗo koye nuno wan ɗo natiri yaltiri ɗum ɗon no kumɗo huuɗa winta hawri ani no jaɓane ɓe ngal to ɓe anda ko angal andugol neɗɗo ko tawi ɗum ko fini ko tawi ko woodi mawɓe makko neɗɗo so fini taw makko ɓen ko ɓen ko wiɓe noon waɗa o hara ko felliti ala ɓoyi ɗum mo hirti makko on ka o woni ɗon ko yi ɗon kon kanko o helli ko noon kanke kono waɗi ɓay ko joni sa haydi ko président mo ɓay ko ganda si ɗum ari ɗum tappimo joni si baba mi baba to mi yeto baba hara hono baba makko susta a yirude si tawi ɗon ɗon kono kam o si felliti baba makko no mbiya yimɓe ɓe fof ko ɗum waɗi ko firameji noon ni jangirta noon no jangirta noon no yiiroytan piiji noon ko noon piiji goɗɗi goko nde sandirta seeɗa seeɗa kono haray ka lasiri on tigi no hooli wonde ko tawi mawɓe ɓen ko ɗum ɗon woni soɓe mawɓe no wakkili wallahi mawɓe meɗen ɓen heɗen ka henani yiɗugol diina yalganago diina si a eɓɓitreɓe ko yimɓe attinoɓe moƴƴuɓe sahabaɓe daabina e daabi kala diina kala landi taway ɗum ɗo sattana
silandi ke be jawdi ni fo do silandi ke be ngurna mabbe nan be wakki ko non be malaika be fadde ko non wadi ka be fadde to ko e torno be Allah ya ko ya ay tawtabi kadi non Allah ya ko ko di hari automatic piji di wetira hari ganna ganna mi dali ne to ko be ko longina ko ko tutta kagara ko ma akido fa da akare wa tan ko do sina da jango yule ko do be jogi nan ko be hande Allah ko tiya piji fo no hari law sayna ma yadi al-risal دفتر الرسالة ما خليل مختصر خليل الأول الثاني أي حاجة نوكي متوا يبقى جوجا دفتر سايني أكيد خليل يا دين يا يحب كجاني خليل كلام جدا هذا دفتر كلام رفاعة سافر أكو كا ريستور نابتا تلسافر دفتر رفاعة نبي لون نفسه e andu gol bidi fo communication o hebo ko woni gala to ko mara o be gali gabe no reni hay dum ala ro to mara ko joni ko ti wata hira e to no sendi tinina ko jango na Qur'an no sendi na handi safara ko imam ke maka ma fu e wawdi jango de Al-Qur'an e fewno o zaru men do ko kambe hen da ko jangata ko ha wa wowa pa taw ki do ni to ina no men ala ko do men ganda ko tebi men je masha Allah idan hara kara bidon ko do wonde ngi dara ko yamo hirbe fu girdi hirbe o sunna ya wallahi sa dan sunna holi agol diri hara ko futi anles fi ko yetti so be gurbi ni tan ma hawra da gadi mi ko de nyalan do wakati umbe kari ni nyalan do yatta take awa de nyalan do dewgal mo taake e no taake yure wudo dino ajiri fo atawa hande kada fo awa ay wastawi hana ko fello ka ko ma ronna no dan goita atawa ka fe hande kadi siga fo ki yadu ko buki to wada e reservation ala e dar do rawani ko on tiri be funa ke kay be hernake hande do bawli ka no rawni ka no bulli ka no hajmala andare la osa tajite la onda si otto la gara piji moji e kadi piji si jari ko ta ta himbe do tampu no yangi widu wataki hendu do wataki hendu fikitaki ko hulbina ko hulbina piji jawata ala e binde no hara woni fo bido e kadi ko pellet hara e aribi Allah yidi no inshallah hara be mara be deela senti gongol no hulbini ha febbi ade hadis goto mo be no yewtere men ono hadis jurdo wonti no foti wattande ila imam لا أماك صلى الله عليه وسلم حديث وانا صحيح أماك أنا فرطكم إلى الحوض ويذاد أناس أعرفهم ويعرفونني أقول أصحابي ويقول الملائكة يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك غيروا وبدلوا فيقول الرسول بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه صحبا لا أماكن ومن أتويته يادك ويل وفعل دوك ويل كوثر يلا يامن ويل الماكن من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ أبدا مؤلك ويل ويرى الله أدري ويامن وما كي يرى لو تاك هذيك أبو وما كي يرى لو محبو أولي كنومي أيبكو بفوق أرجل ملكا رأو كباراز يوم فعلا أو يبيلو عندي يبقى عندي مين هي تتبعنا ويبقى عندنا ومين كبرنا kino mande di batte sudu dede e batte saligi o ngiduma tete ko ibana ko mofte ande ni Muhammad anda be ko wanno bawma be sanzuno non e deve ne be sinti ko anda no film wala ko no wanno be sinti piji
ɓe acci komi wanno komi ɓennawa sumu kañum ɓe woɗɗo raɓe raɓe kada fof yo watta yiɗa anda tan ko e raɓe e gonɗe ñam tori ko Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓe jogitiɓe nde deftere Allah e o sunnanelaɗo sallllahu alih wa sallam hara kono yimɓe moƴƴuɓe actiɓe kono ɓe woɓ nono nelaɓe e sahaba muɓe e tabiina e tabiina e ɓe almamiɓe meɗen hay mawɓe meɗen moƴƴuɓe tabnoɓe hoore laawol sunna tori ko Allah yo Allah o yaafa e tan famde ko falji ɓe o yaafanaɓe mawɓe meɗen dendanangal faldede koɓe falmino on o jaɓaɓe golleji moƴƴi koɓe wannoɓe fof o jaɓaɓe ganto ɗiɗi yo Allah o fewnan e zuriyaji men tori ko Allah ɓurtinake leydi men ɗi yo Allah arsika en lamɓe nunɗuɓe fewɓe fuɗɗake Allah Allah wadde yurmen ɓe naɓode ka ɓerɗe lamɓe men ɓe yo Allah fottinen e hoore gonga e hoore goyto yardi tori ko Allah de ɗonal ɗo Allah wonde ko sago e yawde ɗuɗu baka inaɓe no janna wa ka wonde ɗuɗo rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyi amin ɓeɗo addi ɓe wi meɗen falano landade ɓeɗo ko fii sayiji ka docteur Mouhammad personnel maɓɓe sayiji ka ɓe wawata noddude ɓe téléphone hala ɓe famodire ɓe etade moƴƴa kono ɓe ala ɓe hettade ɗi téléphone maɓɓe o waali ɗo min ono yekkomi o sona ɗo ko si ligne wayi nin o gandi paɗal ngal saare ko kafi e paɗal goto paɗal ma ngal a wattoto ɓe faalaɗa si wiyama Konakri fof no kaɓi paɗal nde no naɓa koye ngal ware gongal no nder ton ka no sabtira noon joni e ngal ɗo tuman on tigi humpodira e maɓɓe ɓeɗo kadi addi est ce que no dagi ƴettugol sadaka waɗa fi darnugol julirɗe nasi ko sadaka simple on ɓe faandi e so tawi ko zakkaji bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala oɗo wiyeteɗo Alpha Ousmane Bari o wi mo jogii suu mo jogii kadi maakaare kono a wakkile kono winndugol ko hammun na hammu ko hammu o hasan mo waɗɗa ko hasan a yiltidi joni a ƴette ka waɗɗa hasan ɗo o hasan waɗɗamo ka daga ham ƴetta ha o waɗɗamo ga wona hasan ko hammu wa hasan hammu ko hammo hasan on komo ha kew woymo tori e du'a tori Allah yo Allah itta mo andede yo Allah nottinan mo andede e neware e yaajede e ɓuttu tori ko Allah subhanahu wa taala ɓay kanko imo lottina ko satti ko hoyeede yo lottinamo nde sattere men koɗo hoyeede fof ɓeɗo landi o kadi hamta jusde musafa akadi musafaha o namo signi musafahahu salminimo salmino jungo almusafaha haɗa ara wiyata figoy kono wakkile ɗum ɓeyda musafaha li rajulin maa jalisan lahu noon sigo e ko faɗɗama andi ma koye men huruf ko gandi ko jalo yande maa jalisin yani ma al julusi lahu ko faala wiide ɗo no dago ka goɗɗo salmina goɗɗo jooɗanomo ani jooɗanomo salmino ɗo ko jooɗa ɗo ko ɗum woni kono mana ko ɗum ɗon ani ƴuwana ko goɗɗo salmina no joni ɓesiraɓe o tigi karamo ko makko mawɓe makkoɓe enen adame mo no yaari ka needi on tigi ƴuwo fayla on tigi jooɗo on nokke goto tigi jooɗo to raga ene salmina ɗino needi no fekki si tawi tawi ɓe jooɗi nayi a darode waɗani ɗo ne wawi kippitade ha wona niveau maɓɓe on si salminaɓe on sa tawi ɓe dari a jooɗagol waɗani ɗon ɗo aslan tawa islam o newnaɗo no fewi haray ɗum ko watta goyira ɗum ɗo o landi ɗo komo taswir ñawore fi waɗugol photo ɗo miɗo waɗa mo haala yo yiltito ka site an miɗo jaabi ɗum ɗon tawa miɗo yewti ko famdi wonde len wano 15 minutes addi coɓɓuli min fof mi heɗata ɗo mi tongima ɓen ɗo e ligue o ɗi photo o mi jogi détail ji mona noka sikki on so naati to joni haray
landen fof waɗa feere landen kamɓe min dal landal fi ɗum ɗo landal fi ɗum ɗo ko yowɗimano korka fof no feere fi julde fof no feere fi dewde fof no feere e divers ji no waɗa kañum e feere ɗum inchallah muy ko wona landere ɗo no nder toon ɓayno Allah waɗi ndewede jam yontinano nder ɗo mo ndaara inchallah o heɓay solution ngal ɗo tigi ngal ga sittumaɓe toon ngal landagal ɗo ko ɓange korka ɓeɗo maaki leydi ka tawata nangi ne si yalti mutoygol haray waɗi sayi juutuɗo ñalɗi heewɗi si jemmini kadi juutay han wonno ɓen ɗo hoolita kono ko ɗeɓal ɗo ni mi jaabigal ha mi jaabire ko ngal kono nan finitingal ɗeɓal ɗo ni wonɓe ka pooljiga nord e sud ayno waɗi ɗo kedi goto wano lebbi jeego fof ara ko ñallal lebbi jeego fof ara ko gemko ko ka hadis masih dajjal ɓe jaggi riyadu salihin e baɗɗo ko ɗo mi firligaɓe de jaabigal no laaɓi daare riyadu salihin so aro yoge ka fi hadis masih dajjal mi jaabiɗo landaga kono karama koɓe wonɗum ɓeɗo si tawi tun gemma o ɓuura wona 24 heures ma hewta 24 heures ñawma kadi wona 24 heures ɓeɗo honno ɓe hoorinta karama koɓe gonomi koɓe ƴetti tum leyɗe sappo e ɗiɗi e nder leyɗe sappo e ɗiɗi nde nden no har ɓe ñamani ɓe yarani ɓe fiɓa wonde ɓe hoori ka timɓe leyɗe sappo e ɗiɗi goo ɓe humto ɓe wona noon kadi leyɗe sappo e ɗiɗi ɓe ñamude ɓe yarde ka timɓe leyɗe sappo e ɗo ɓe darto ɓe continue noon ha ɓe heɓa kotti balɗe capanɗe tati woɓɓe indi na ɗum ɓe watta yoɓe ndaaru leydi ɓurɗi ɓattade ɓe tawa jemmanɓe ñawo ɓawno leydi ɓe ɓay joni anndugo humpodirgo wonno weeɓi ka ɓen ɗon fewɗo kaɓe hatti sullagol wo kamɓe kadi ɓe hatta ɗon aɗa ɗum ɓene ñalon kaɓe humtoyiwo ɓe humto ɓe jokka ɓen ɗon ka ɓen ɗon mi asanano kadi nonnomi o ɓe gonta kamɓe kadi hara weyti kama mi kada ko nder ñalon mati ko nder jemma ɓe jokka ɓen ɗon ani ɓe ampo ɓen ɗon ɓe wonda e ɓen ɗon ka hattugol sullagol e ka humtagol la Allah ko ɗo ɓe mbatta puisque ko addi hadis addi ɗum nela sala sallam maaki ñallal arnal ngal e ñalormaji masihu dajjal ko gonti hitande ñallal gotal jundi maggal o ko jundi hitande men ɓe landino ɓeni e nelaɗo so tawi woni ngal ñallal gotal ko gonti hitande ɗo hono men juurita hara ɗon ko waktu joyto men juurata laaromaki on eɓɓay ɓeru ñalaɗe ko juuren ɗon bon mana on juura e gonti balɗe temetate capanɗe jeego e nayyi o billahi tawfiq ɓeɗo landi si tawi saffewol haɗano ngol gaynama moƴƴinede daranama ila saffewol ɗimmo ha ka sakkitorol ka moƴƴingol saffe on ko hakkude adi ɓe ɓe wonitta kako nano kako ñaama ɓe watti noon neɗɗo hakkitowo juuɗe ɗen ka julde si o landama wiye ko ɓay o maali hen koyo ɓayi ɓe andi docteur Mouhamadou Ribali docteur amumo koye sandu batal imam maali ko woni ko ɓe adi windude fuɗɗagol saffuwol ngol ka saffuwol ɗimmol bal hanka a aron taban ɓaw almami on ɗan safsamaki liyeleni min kuɓul ahlami walma yo heedo e almami on yimɓe jomiraɓe gandal jomiraɓe haqqillaji taftuɓe haqqillaji faamuɓe fiyoɓe ñettin almamoɓe dara kono almami juurirta awa si tawi almami goɗɗo heeɓi ɗum kadi hara ɓe lontine o lontine ɗo goɗɗo e maɓɓe masi o faggi ɓe faggiden amma sappuji heɓɗi ko honɓe ɗum moƴƴude fuɗɗa ɗon ko yowgol ɓawa almami yaara honto tenen ka sengol ñaamo ɓayno ari hadis wonde inna allaha malaikatahu yusalluna ala no yamini sufuf hadis kala Allah e malaka ɓen no juula e tele ñaame saffuji ɗi yaara tenen ka ñaamo kono noon si on tigi o miigo joni o habbo ka saffuwol ɗimmol fiye wontir ka ñaamo tawa imo wawno wonde ka saffuwol arnol ka nano ko hokkol ka saffuwol arnol ka nano ko ɗon ɓuri moƴƴude wonno gon artigol ka yaha ka saffuwol ɗimmol fiye wontir ka ñaamo amma landal ɗimmalngal wonde mo akkiti juuɗe juuri ka julde dalli noon gol wonde haray ko e madhabi Imam Maliki on
ko jeeya ko ɗum ɗon o e madame o ko ɗum woni ko sendi o e madame o ɗum ɗon fadderno ɗon kamata Imam Malik ɗum woni ko mi andi mum babam min mi jangi e karam ko an atti wena jangguideɓe ka meɗe ga o fuɗɗotode jangude ko ɗumtirema ɗum jeegoma ɗum jeeɗi ka awa ko babba ɓe arti ɓe jangguitirema ɗum ɗi joni e sorkeje maɓɓe ha tawi para ɓe ɗonanen joni mi yan ɓeydu e nokku ngo min ɗum e Sénégal wonde tuhloo ɓen to kadi mi ɓeyditi e nder madhabo donc mati mi natali koyte ko madrasa kala ɓeydi ani mi natali madrasa mi famuno ko jangete ga ko niveau ko jangete ga ko telen bange defte luwa e ɓay ga fayda hewa ka feƴƴede magamatul hariri e sittu shoara mo Allah gati ɗon mi yahu ɗum ɗon mi ɓaari ɓayde magamat ko damuka sakkingal ngal satti ngal ɗon ko tuhloro ɓe goo karama ko ngal ko ɓen ɗum woni yettisoɓe moƴƴi ɓe ɓe non noon ko yettisoɓe moƴƴi ɓe e Oustad Ahmad Sow kamɓe temintina noon miɗen ɗo e seeɗa e nokkeli ɗum sittu shoara tele ko yodiri ka madhab Imam Malik mi yawma ha mi heɓ lawwal wiyete lawwal ne Mukhtasar Khalil gisul awwal mi gayni gisul awwal juuɗe maɓɓe kono thani o tawi faadeyaade no ɗuuɗi hannde kadi fayde ko ɓe woni jannginde o meeɗa e famde ko mi faala tun koye mi yaltine nden ɗon mi timminoyde juuɗe e tukulooɓe goo haali pulaɓe go Sénégal almi ko faala wiide tene ka madhab Imam Malik mi woodi ko mi anndeni moƴƴi noon kadi mi yangoni e madhab o moƴƴi haray accitugol juula ɗum Imam Malik waɗama ɗum kono woni Ibn Abdul Barr so ndaari ka defte makko tan al istidkar deftere kummalude defte hadise fiqh hakkude hadise fiqh daban ko Muwatta o sharhi ko yanni himo wi ɗon o wi ma zala malikun yaɓubigu hatta laqiya Allah o wi Imam Malik seedaade himo tama juuɗe makko ɗe haa o hawri Allah himo yewɗo yewtere ɗaɓan ɓawo mo filli ɗon wonde ari e taabiɓe ɗiɗo taabi gooto sikki Ibrahima Nakhai o wi wonde Ibrahima Nakhai si tawi wonde himo naafude si o bonki wonde mo accitano juuɗen seeɗa o addi fillaɗo Ibnu Zubayr kono fillaye wona selluɗo wonde himo accitano kanke wonde juuɗen seeɗa ɓa addi fillayeji ɗon ɗiɗi tawi o addi hadisaji holli on sallallahu alaihi wasallam tamu juuɗe ɗen o yindi al hujjatu fi sunna la fi ma halafa kalima mumtaza jiddan wallahi imo wowi yewte sifati konngoli yani kañum ti ɗaayi al hujja fi sunna la fi ma halafa hujja on ko e sunna woni wona ko lumdi sunna hay siko hoɓɓode lumdi sunna wonɗo o won konngol makko ngol na hujjade kamin ko wontoɗo idan tabugol juuɗe farde joni noon Imam Malik o accitano juuɗo juuɗe Imam Malik ko almami men o tedduɗo o irtaɗo al umma kulluha alladina yutabaruna abwalu mujnawna ala imamati fawno fottani wonde ko almami ko hadith ko almami ko fiqh kono naka ko nula men ko faljo kanko tigi indi men fof men falje boɓe woori ko wonde ƴedde wonde hayke kanko tigi mo renti fi hoore makko e nokkiyel go yaani ha o yettitoyo e masala hay se fali ɗum tamgol juuɗe ɗen no tabiti hadisaji ɓurɗi 10 jeetati no seddi ken ɗiɗiji ɗin haalal jokki kono ɗon no fof naa ko hoore ene julɗo si tawi hadis woto seddi haɗa kay Imam Malik no addi ka Muwatta muɗum o wi nahnu hadith Abdul Karim al-Makhariji
كلامنا كهولو نجاي لودي عبد الكريم الخالدي ونحن وفين ما كنا موت كنت يكون هيو فالجيبول إمام مالك سو فيك أقول هذا كهيري كهولا كنا أورو فين يقول ما كنا قاعدين إمام مالك وفين ما كهولا كولو على كل يوم حديث نعرف ونحن معشر الأنبياء أمرنا بثلاثة تعجيل الفطور وتأخير السهور أو الاستئناف بالسهور وأن نضع أيامنا على مياسرنا في الصلاة ومن أن ومن أن باب فوق بين أيام الأكتيفيتات من هولي يوم هونتولو يوم النبي سلالي سمن الجود يوم الجود من نيام من كهول كلامنا وجد موجود هذا قال كلوا ودي يقولون ماروكين جو لو اللي في دفتر ما شاء الله دفتر ممتاز لا تجي نقول المجدين مدا بتي المكتبه دي لوك دي بس كده طبعا قديمه لو حياه الناس في ان القبض في الصلاه هو مذهب الامام مالك kono Allah waɗi ɓe jagayde kadi ka internet oɗo yaltina yimɓe muuna yimɓe addi jonni yimɓe ne ɓaadi noon so daare winde hayatu nasi fi anna alqabda fi salat wa madhabu imam malik ko neɗɗo marocain jo walli fiide o acca lam yatruk sharidan wala waridan fima warda fi madhabi imam malik fi alqabdi fi salat o yani ko ɗaɓɓete ko fof ɗon o waɗi wonde ko selli ko e madhab o ko wonde madhab o ko damugol juɗɗe ko ɗum woni ko lolli ko fii kala o riwaya arɗo ka mudawwana abdourahmane ibnu gasim o wi landi ke imam malik fii tamugol juuɗe ka julde o wi la alamuhu fi lfardi lakin fi nafilati ida dara bihi alqiyam haala ɗum kal jokki to majlis me gon ɗo yonantayno almuhim wota on tigi dallino ɗum ɗon beyi o accita juuɗe sunna nelaɗo wallahi ko tamugol juuɗe nelaɗo maaki ɗum konguɗi ɗuɗuɗi o maaki yotti tamu juuɗe o yiɗi goɗɗo tama juuɗe no faggi no aggi junngo nanugo ka hawre ñaamo o yiltu o wattiri junngo nanugol ley o watti ñaamugol dow idan sunna kawliya oɗo moɗo moodi on o wi mi yii nelaɗo hadis on ko sahih muslim mi yii nelaɗo ida kabbara si o habbiri iltahafa o moƴoto wudere makko ɗum o wada yaminahu ala yasari o ƴetta junngo makko ñaamo o aga ka hore junngo makko nan idan tabiti konngol makko e kuuɗe makko o yirgol no waɗe o rectifie o haray ɗum ɗo woni ko tabite mum kon wa billahi tawfiq haray ko himmi ko lande ɗen e dari keɗo inchallah jazallahu cheikhana khayra aljaza wa ahsana allahu ilayhi wa atala allahu umrahu wa ahsana khatimatahu yalla o yumtiɗiraɗe ɗen o ɓe cellanga o moƴƴina battane o haray yaala yoɓɓegen fof ko moƴƴinjude joni haray ko ɗo wonɗen e darade sengo yewtere nden e lande ɗen eɗo geeli hiɓe wakkili hiɓe mari courage hiɓe hettani idan haray si en daari no ɗon ɗiraɗen noon ɓe wi ɗon ɗa ɗo moƴƴa yo reeno uƴinagol e koloyru sina ɗum o tawe e ndiyan ɗan nder toon haray se daari no ɗon ɗiraɗen noon en faade yargol hoore men e yaro e ɓen toon ndaaren kellal ngal duuɓi ɗin temps on occupation maɓɓe on koye darsude yoriɓe seenoɗi gaa haray daroɗen ɗo inchallah lande ɗen ko heddi kon en maray faalaɗo o en naɓayɗi gaddude dina tv ka page meɗen toon inchallah ɗiɓe jeeya e jogiiɓe andude ɗen toon ka bange darsuji e ka fatwaji ɗum kaka addude dina tv inchallah haray ottuman ɓe jaaboyɗoɗe toon ɓayde fof haray ɗen daarude joni en ñewtinay ni kon ligue islamique communal on secrétaire on tigi woni ɗo sabu koɓe ɓe ɓangini ɓen woni ɗo eɓe ɓe haltiniri ɗen sengo ka meɗen ga koɓe woni ɗo no hollirde noon imam alhasan bangoura e ceerno alhaji mouhamadoul amin diallo donc awa moƴƴi haray
inchallah ko yimɓe meɗen kadi e moƴƴuɓe kadi wondade ɗo ka jokkeri jeeɗiɗay ka fi diina wonɓe wallitade moƴƴa wano ɓeɗo ceerno Alaji Mamadou Amin ɓe darsuji ko janggueten ko fof ka julide heeɗaɓe serkote toɗo ɓenege maɓɓe waktuji men ko juulete ko tataɓe ɗo e juma fof ɓe serkoto law ka julide ɗo donc ine wonde maɓɓe jokkeri jeeɗɗange koyewa mum fof ko ene maɓɓe woni donc min personnellement ɓe yanguɗuɓe baɓe gange ko ɓooyi ɓe naɓiɗi ɓe yurmodiri han ɓe ɗo hikki yeeso meɗen tokki ɗon aɗa ɗum ɗo waɗde donc andiniral ngal ko ɓooyingal e naɓidal e holodiral joni hara e hewtinayɓe e microphone on woday ko ɓe maaji sengo maɓɓe ɗon haray ɓaawo ɗum ndaare no juulire hen tonguide jama on alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jiyaɓe allah ɓe allah o arsiki seenawol ɗo heɗo ɗi makuji islam ɗo e weltanki allah en fuu ko allah tigi hande e weltanede ko kanko woni jarani en biji ɗin fuu en jarni kadi karmo ko meɗen seeniɓe ɓen hara en jarnine fotiɗen toro allah yo allah o junnu balɗe maɓɓe duumina cellal e ɓandu maɓɓe e weltanike ɓe fota e inde yeesoɓe meɗen men ka liggi ila ka liggi national ha ka liggi communal ɗo e konngol yeesojo meɗen on ka communal ɗo Alaji Amadou Chawki Konte yo allah o ɓoynimo e hoore meɗen ɗo sabu mo jogii anndine moƴƴe imo weltori o tummoñal meɗen ɗo mo faalano seenagol kono toujours ko menen ɗo o yondinoon yo ar tawde ɗe ka jangugol hoɓɓe meɗen ɓe haray ɗum ɗon alaa ko maken sina wiwgol e weltanike allah ko arsike en ɓe heɗagol ko arsike heɗagol ɓe e makuji ɗi annduɗa no tuti ka islam meɗen ka diina ka allah o okki enen julɓe ɓen haɗay toujours ko jogitagol moƴƴa ko makuji koɓe maaki ko ko daƴƴe ɗen ɓe makanen ɗum fiita en jimo ko jokken haray ko deftere allah ne sunna neɗaɗo mawɓe maaki ɓe weltanike ɓe fota ɓe weltanike ɓe fota yo allah o ɓoynuɓe hakkude meɗen hiɗen geɗi ko haɓoɓe jiha gonɓe maafini ka bineji ko karmokoɓe yoga e meɗen ɗo ko karmokoɓe meɗen goo en wiyay ɓe weltanama yo en torki allah yo allah ɓoynu goɗal maɓɓe ngal ɓe weltanike allah subhanahu wa taala